U prostorijama Crvenog krsta Kruševac danas je organizovana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi, a prema rečima Vanje Stojković iz Crvenog krsta, davanje krvi je plemeniti čin koji nekome može spasiti život. Danas je akcija dobrovoljnog davanja krvi. Mnogo ljudi se odazvalo ovoj akciji i u proteklih 3 dana smo isto imali akcije van Kruševca. U toku sledeće nedelje imamo akciju u Ekonomsko-trgovinskoj školi Kruševac, gde pozivamo sve punoletne osobe da dođu i da daju krv. Davanje krvi stvarno mnogo znači ljudima i trebalo bi svi da se odazovu akcijama i da to bude u što većem broju. Koji put dajete krv? 35. Prvenstveno da znam da će sigurno nekom pomoći i da to znači nekom i eto, rukovodim se time humanim. U današnjoj akciji prikupljeno je 64 jedinice ove dragocene tečnosti.